Hingga pada friendsong sengtini nalainai jesini SSCGD ni jara rejected engka norni multiple application hai ke photo data jagya hai ke signature blur jakni bagai norni application rejected engka admin dongkhalia om bagai norok solution khanyang ka norok kaise email lohna nangnai sini notice tan regional ni email ID wo norok kaisa norok jefro online apply khayo a email bai khe norok notice tan regional center ni email lo norok email ma rohonai ke bhai ke rohonai ang norok no email lo bhai ke application seinai abo ang norok no onek no rekha norok ano messenger ti comment khaimani bising ti ang norok no onek no share khlaika kintu onek borno jotono share khainani asok sombok onglia onek no bangkha engke tau bhai ke khlainai abo no bidoni bising ti phungnai norok ni gmail lo khloka engke norok omte ke fainal dong gmail norok ni je online apply khapro je gmail set khaijak a gmail bai norok a gmail lo on khaidi on khain pura norok yang tolawo nungnai norok ni email swijak o jaga o thangai norok type khainai type khaike fainai norok ni gmail type khaijaknai gmail type khaijaknai faike norok puila or yang from moto norok ni email id nujaknai apore tu norok bo email id rohnai norok notice tan regional center ni email id oro type ma khainai apore subject ma seinai apore norok no je email compose ma seinai norok tamoni seinai abo ang norok no onek ba norojak norok no video description no bahai ke seinai o jaga nog no rernai ang oro phungnai sample babe engke puila subject norok seinai subject ni bumung seidi ni bumung je tongmani seidi je kono seidi arpore সেটি নিনি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সেটি যে কোনো সেটি যেদিন তংমানি তারপরে কম্পোজ ইমেল খাইনে ইমেল কম্পোজ খাইনে তাম হনি সিনে আবা আং নরংনো যে আং রমানি আবো নরং মাসিনে ইকো অর রিখা না যেদি অর বন্নু মাইনারো friends of pila sir my name is abc deborma or janjang musidi jalangke s/urd son of apore bringangke daughter of bridi apore phanbung sir diolo my registration number nong or janja registration number di omte ke ruine norok omte ke laso sidi norok na ngobono video description norok copy khlaine direct paste khlaibo norok mano gor tuwo hingke bo email id wo rohna norok email id notice tan regional ni email id hingke rdner.ssc@gmail.com o jaga o norok send ma khlainai hingke omake sibimani pore norok bo jaga send khainai ei saka o tirsu tongo o jaga o send khlai ready send khlaike no thangnai iko thangake yang tolo na iko sending ngi tongo send ni phaika sent send mana no thangka friends ong hingke send ongkha hingke send ongmani pore borok receive khlainai borok check khlainai koyek dini pore nini status check khlainai di arpore accept da ongkha ongya hingke friends ong joto nini accept ngnai ama hai kono kwrwi direct accept ngnai ama hai bo kono sajak kwrwi kintu accept ongya phano norok ni je application modified khainani bagui norok no teisa sujog rwi manphiro haike norok no direct no accept khlai rimano maximum no direct no accept khlai rwjago onyo regional center ni to onek swkang no status nongkhojak friends obono karai norok ni mobile number bahai ke change khainai email id bahai ke change khainai friends norok ni email id abo kwrikha hingke norok email id bo change khlaimnai mano hingke email id rok change khainai norok ni login id tai password dowine norok login khlainai norok ni email id mobile number date of birth nong ni bumung address rok norok jotono change khlai mano gabon ba norok no step by step phunmai nainai di okay friends ong ta kaisa norok ni je ssc ni website thangmani pore norok ni amtui khe phainai login khaijaknai oro norok ni username ba registration number marnai norok oro jaga password jodi pogoi thangkhe norok forgot password o jaga thangai forgot password khaidi মানে forgot password khaidi hingke norok o jaga je romni registration number
password duine o jaga je code tongmani ono o jaga type khlainai norok login khlai di friend chong faidi ang login khai phungnai login khai bai fainai di amtike nukjak khasina friend chong amtike ni nukjak khasina sung oro SSGD ni norok application status obo nai ni mano sung o jaga o thanai yang saka o nai di yang saka o nai di latest app notification application history modify registration result o modify registration no norok click khai di or click khai nai di baki fainai sung oro tam edit khlaiman basic data additional and contact detail arpore declaration sung khlaiman sung o jaga thanggasini sini Aadhaar number rok ID number name sini father name tai date of birth arpore majemun admin number nin qualification arpore nini passing year rok nini phone number nini email ID rok sung change khlaimano jodi nung omo change khai angka sung next rujani sini next song sini address rok change khlaimano friend sung category rok change khlaimano next sung last o I agree o or I agree o click khlainai sung final submit khaldike kongi thanai ja sung nani di baki khainai sini khainai angka jodi edit khainai angka sung iko sakao masine o jaga o edit man jaga o sinesa sungto sung fill up khlaimaya or edit man jaga o singka sung or okay rkhe sung change khaiman sina jota bok sung ngko maike sung type khlai change khlainai save next ro roi sung ngko khlaimanai friend chong omongkha nini modify khaini ni registration number gasung friend chong teise jotong no haina khai